seman jay bit-bituen tatap nun mamati akadin tuket aku pas mulalayaw nga ayat jay anaraar tiranyag dayjay bulan kita eman ading jay olep ket agay ayam kaslasyak day jayen nga agrayu ken agyaman tanapayag idin apas pasungaden ka pitik pitik tuy puso sa weman sansan lagi bukan ka tak kailiw pula mabuya day tapintas mo anak pa iduma nagsamit alagi pen no idi kapasigan tapay dagiti ngayon inisen asamit dak makamurmuray pinarimrim ken pinaludit makamukay makalinglingay ay luwakla di diundas numalagip ko di nakairwamak brasa na pay naspakjay sangana ngem di met payla ng laylay nagahulang aruden ngem di met payla natay kumusta ka kanu kunani malipigay
sana pa'y naspat jay sangana ngem di met pa'y lanang laylay nagamulang aruden ngem di met pa'y la natay Nagrigaten aya iba ang abalasang yagnat nakakaasi akal kalautang aywen piman jak naramanan di samitian ana estatuan inaldaw pinabii no siyak tiag may maisa nalitay manday to'y puso keta sangsangit kastoy gayam di pagbanagan di balasang napili ugnay Manong Baru, umainak saranayan Uray lakay, abalo, mabalbalinen Tatoy, rupak, ket up, huri bet-beten Ngem, tuy ayakot, ubing pailaeng Trabaw kadaratan Bye-bye ti Hawaii Inta nagtugawan Inta agap abay Lomneken jay init Agpay payapay Inyusok mo't singsing Biyak ko dito'y ramay Jaktu malipatan Tanda ni Aya Saksit daluyun Agana sa aspay Inornos mo't bitwen Inventas kanyak Ayat ko't pagbiagam Apagbiagam Alakastan Awatek daytoy agasat Kastoy man keteng Tilangit kadata Laglag ipen Dayti ayan-ayat ka Tainayat ka Tuy puso ken kararwa Alakastan Awatek daytoy agasat Kastoy man keteng Tilangit kadata Laglag ipen Dayti ayan-ayat ta Tainayat ka Tuy puso ken kararwa Adadua nga arapak mo Anya, aya, dayta panagem mo Dua aparswa mangnang namagin ka Tapsang gasat Tasyak, dayjay may sa Ginuduwang daytanay ayat mo Nagpammarang kapay anapud no Nyemang limling mukamet lagayang
Ken biag ko tinta panagsinan, di mo kat kanya ipabalon dagit kaluluwang, di nagsangitan agliwliwa kakad ala. Laglagi pen diragragsak taadua, idipay laeng damo a panagpagayang ta. Laglagi pen dagi di tumuken ka, di aldaw niragsak apa naglinlin na iluta. Bulalayaw ayan mo itan, taidi na minsan buy-buyaen ka nang ted ka ibang a sudi tuirik na tuy malmalday ken bumaw gawawa. Kasasaad iti panagbiag, adu banag apas pasamak, adu gayam apat padas, kastat kasasaad di agbiag. Sisiit nga umuna diin ka maasag, sabay a balay ki matagikwam tuy ayat, ket no na lakam a mapa tenag naldaang biakot panagni ayat. Day ko'y saman iun-unoy tapambaran nga agpal palalo yan tangay ket kari iti napudno ajak ton esman ti agayat ingganat tumpal tuy biag Dagi di amok bukel ngain masetas ko awanen ket awan dan amauray ko tanag tubo da amin ngem pasig a nagango nagbalinda aminem biag ko a sabidong ko. Day tana tarnaw nga kikitam kas kula buy-buyaen, kas kula buy-buyaen uray no awangkan, uray mat maturo kang madardarep-dep
daytoy agasat kastoy man keteng ti langit kadata laglag iben dayti ayan ayat ta tainayat ka tuy puso ken kararwa alakastan awatek daytoy agasat kastoy man ket